Razgovaramo o temi koja je sad vrlo aktualna za Ukrajinu, za Europu, za Zapadni Balkan. Ovo zadnji siloviti udar po Kijevu koje je pripremila ruska strana. To su bile rakete različitih vrstova i dronovi različitih kompozicija. I šta je karakterno i naša tema o tome je da sad mi smo primijetili da Rusija uništava nasljeđe, kulturno nasljeđe Ukrajine, Ukrajinaca. Izgleda to radi namjerno, a to je ipak ratni zločin i mora odgovarati prema međunarodnom pravu. Tako da u ovoj noći Moskva pripremala siloviti udar. Bilo je 70 raketa različitih tipova. To je bilo 30 krstarećih raketa, X-101, bilo 34 balističkih raketa tipa Iskander i također 5 hipersoničkih raketa, hiperzvučnih, odnosno 6. I to je zadno 170 raketa i ovih dronova više od 600 na 612 dronova borbenih koji su uglavnom napadali glavni grad Ukrajine, Kijev. Moskva računala da koncentracijom velike snage na jedan grad uništi protiv vazdušnu obranu, protiv raketnu obranu pamete i da nanosi što više štete i zgradama i infrastrukturi, a sad vidimo i kulturnim umjetničkim objektima u Ukrajini. Bila je to 4 sata borba sa ovim snagama, raketama i dronovima koje je vodila protivvazdušna obrana Ukrajine, ali u stvari 95% svega bilo napravljeno na Kijev. Mi u Kijevu to na sebi osjetili. Iz 30 krstaraćih raketa mi smo srušili 30. Znači imamo sustave koje ruši krstaraće rakete. To su dobri njemački ARST, to su odlični NASAMS norveške proizvodnje i ima još i drugi Geparde njemački i još drugi sisteme. U svakom slučaju za krstaraće rakete znamo kako njih rušiti. Od 612 dronova srušili smo 593, opet to je 95%, dosta dobra brojka uništavanja borbenih dronova. Od 6 hipersoničkih koje Rusija govorila da ih uništiti nemoguće, ipak Ukrajina srušila 5, od 6 5. I nešto lošiji pokazatelji, jedna brojka što se tiče balističkih raketa Iskander, od 34 ispaljenih na Ukrajinu, njih bilo srušilo 15 od 34. Ali moram reći, neki Iskanderi leteli u drugi dijelove Ukrajine koji nemaju protivbalističku obranu. Znači, to mora biti samo Patriot, može srušiti Iskander. I naravno u ovim dijelovima Ukrajine to je bio Harkiv i to je bio Dnipro, grad Dnipro. Ovi Iskanderi nažalost nanijeli štetu i ovim gradovima. Rušili Iskanderi smo i u Kijevu, 15 ih srušili, ali poslije pomalo nestalo nam ovih rakete za Patriot i onda neka količina jednostavno mogla proći i nanijeti ozbiljnu štetu. Hvala Bogu nije tako ih puno. Mi uspjeli smo nabaviti neku količinu raketa Patriot i to je predsjednik Zelenski rekao, već sada službeno, otvoreno, oficijalno. I to naravno Kijev puno spasilo, da mi nabavili neke rakete, a poslije prošlog udarca nismo imali ništa. I sad naravno ako bude sljedeći udarac, nam treba opet ovi raketi da rušimo balistiku. Treba je da rušimo krstareće rakete, ali
tamo nešto lakše, tam različite sisteme mogu to uništavati, krstareće raketa, a balistiku samo Patriot može. I treba ovoj raketi, bolje svega ovoj zadnjoj modifikaciji, PAC-3. U najmanju ruku PAC-2.